Hazamara Adi Block ni bisingo khobjaknai Dumra Karidok Besini Forest jaga hayakeba bolong tangpetini thaino phatani borok phayei rang kabang ribui pailai tongmarok muthaknani bagai khorang tisalaika amchine lukuro Pilano sini media takuk sono belai ke hamba ya pharo tamni bagai sengtini o jagawo sini dumakari ni basinda jengjo to or tongnai obahaki sengtini kutumbui ba kok salanya ni bagai sengtini nangkha obono pila jeng norokni thani sarani bagai jeng jora mankha tai norok kaham ke jeng sanai jengnai nyakhi tabuk belai khi wana matei kirmasi sa obahai jeng nujagi tongkha tamni bagai himalaya jeng nukha sini je dumakari bisini andaro je sungno pata nei je jaga len bagi rimani tabuk phana thik khlai aw demarcation khlai borokni je jaga tu hekorni abo haike sungno jerina tongmani tabuk phano sungno obo haike nidishto babe moni ni yangtei boni ni yangtei hne kaisano pa rija korei te abuni bagai teibo sungno jaga nugui tongkha je pata jaga sungkhanaka Siri ni simino je sungno sarkar demarcation khlai riyangai tongmano jeriui tongnai rokno bo borokno bo thik mota khlai borokno rinani ingthon teibo sung o jaga nukha je kabang masini bororok je kha jagano dokhol khlaimani poreo phano tabuk bairani bororokno je jaga phalei obahike tongmani abo belai khino saya abo belai khino hamya abuni bagai sungtini o jaga obahike sini domakarik ni je joto basinda sungtini kuthumlaina nangkha o phalei tongmani bagai abuni bagai sung sawo je pai phainai rok je phalei tongnai sung borokno bo kaisa sino press invitation borokno kok khasaro nung judino obahike phalei tongkharingkai abo kun dino phano ngai maya abo illegal judino bo bairani phai pata jagano pai tongkhai abo bo sung kun dino phano accept khlaigilak abo sung kun dino phano rui maya sini press invitation norok naidi sung jotono koyo obahike sung kaisatei kaisani jagano phalei obahike tongkhai sung tino obahike ses ngai thanai sini odomaktarik ni ha ga aboni bagai sung kok khasaro joto takhukte bukhu rokno painai jetai phalnai rok sung tini ni simi norokno kok khasaro press ni bisingtei kebo phano ta phaldi tei kebo phano sini odomakari ni hano paini ni bagibo nor kebo ta phaidi obono sung norokni thani koimung tei norokno kok khasaro bolong mantri no hastane bolong mantri tam kok khasarai sung bolong mantri sini sar no sung kok khasaro tamni bagai himalaya tabuk phano sung sotik babeo sini je forest ni hano obahike phalei tongmani obosaya obono kisa naikini khlanya ningthon obono kisa sotik babeno je bororok mankha a bororokno demarcation khlai jani jaja jagano sinui yafari rinani bagai sini forest minister no sung kok khasaro ani sinmung Sambu Saran Deborma ang obisini monitoring committee ni member je jaga pharnai rokha abo obisini borok na ke phatani borok sung je nugui tongmai kha to sini obisini borokno obahike phalei tongmani aboni bagai sung koyo tei kebo phano obahike phalani bagai tawan sukton judino phalei tongkhai sung borokni bagai sini joto sini je o dumakari basinda sung thangai protirut khlainai sung borokno nangkhai jawab rinai mala kya phalai rok ken no apototo to sung tabuk to malaya kho sung malaya bagai ready aboni bagai sung pila norokni thin kokosar First of all, I want to thank media person who are coming here. Thank you so much for giving us a previous time. As we gather here together, Dumakari Village Committee, and we have some our issue regarding Pata land. We heard many people that our Pata land from the outsider, they have been here coming here and buying, or some our people also they are selling. So it should not be allowed that because so many our peoples are still here, they who have been receiving this ration card, but still they have been not given Pata land till today. And also we heard that some outside people, I don't want to mention their name, we heard that some 6 people, they are not from our village or not from our BC, they are outside of our area. So we heard that they are already allowed that they already received their land, but still officially they have been not finalized.
So we also want them. We condemn all this, and there should not. It should not be allowed that in our local area or in our village like forest land. It should not be allowed that. And also we heard some officer or authority are along with them. So these things should not be happen, and we totally condemn. It should not be happen, or it should not be given to them. And also we also want our people here or some other people from outside of our village, those people who are selling their pata land or who are buying, and it should not be allowed, because as we gather here together, we oppose that. If we buy or sell, and according to the forest law, there is not allowed that, or it is, we are not against of them, but we used to think for our future, because we have so many like young generation. If we keep on selling, if we keep on doing all this activity, then our people or our young generation, they will not going to have enough land to do some other work or do anything else. So in this matter, I want to conclude regarding this. Those people who are coming here to buy, they should not buy, and those people who are targeting to sell, they should not sell. And if through this media, we just want to make them to know regarding this, like if they keep on selling or buying, then we as a group, we totally condemn and will not give them to allow to buy or sell. So for this, I want to conclude this matter. Thank you so much. If they get pata in our area, then we will going to do a big movement. Like as we gather here together, it is not a community; it is a villager who local area. We are living in our local area, and we gather together so that we are going to oppose regarding that. Maro sini media takuk songno nong ni nangkung mani jora rimani bagai sengkai tong makarik simna dumakarik bisini ngai seng sini kaisa jelen issue no tei seng tinaro kothom laijaka seng nong ni press ni bising tei seng sanan naimaka haise sini dumakarik bisini bisingo je issue ngai tongmani engkai sini bororo kabang ma borong no tongkho je pata khai rekha kento seng sini ata jaga demarcation khlai jaga sinaro tongo pata holders 280 approps tongo 280 approps bisingo 30% borok se jaga sino kenotai 70% borok jaga se siniako kamni bagai seng sini je land revenue minister hoite joto department je authority samung khai tongnai rongno seng yangte request khayo je sini o je problem no jora komni bisingtei srai khlai rinani bagai demarcation khaine bagai seng bongno koyo ngatai sanamu sumaka haise forest land to patawa ki khlaijak je pata khlaiman ingamo je agi sini tiprasar ungto kaisa culture tong je shifting cultivations ba je Indian Forest Act ni mote hingai sing shifting cultivation khlai chimaya tamni bagai hingai je Forest Act strong khai rijak bufang wafang tani maya emne bagai sini je indigenous ni bagai wan sugoi 2006 kaisa ek saramboi pata hne issue kai rekha pata hne issue kai rifano kento sini je dumarkarek bisio kabang ma issue nukjagai tongha je boundary problem taksin dumakren khai bolong bagjak tongo kaisa hangka tiari mairang tai kaisa hangka hatai kotor jora ketal athukiri amsekai ren bagjak haipano je tak main issue problem gasini je sing demarcation khainani nango gaise sing sini subida rangnai sing boro fosol khainepan khaichi maya kento jaga bo je forest right rijak tongo jaga phalai maya pai maya 1927 no bo tongo tai 80 sudon khaika First Amendment, Third Amendment ne je forest ni kabang ma ek rijak tongo ga o ek ni mote jaga phalani kono moto kore kento de kabang ma borok ngai bike phatan borok phai occupy khai tonga song sail malia jodi khannorok saimia khai tonga ngai song norok no koyo norok taita phaisi de sin dumakaring ni borok se kabang ma mane ni tongko tai je pata manjak se borok jaga manani sininani engi hampan tai 80 to 90% borok tongko
Gatai ration card holders tongo 427 ni bisingo 155 family borok takpuno jaga mai ko landless ফসল খাইছানো যা করে কোনো কিছু করে পুরা ল্যান্ডলেস বড় কলাই দং সিনরন বরক সে আমো হাইকে অসহায় ngei দङ গাটাই যে দুমারকারনি বাউন্ডারি যে জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ দং মানে সেরাই সেরাই খলাयै যত বাউন্ডারি ওয়ান সংनो যে বরক সাইনবোর্ড দিনে নাং নংथुन যে মো দুমারকারেক তাই এং সাবো কলাই বর্ডার আইঙ্গ রিওই মো হাইকে রিহাंगासिनि তাই ফিউচার কোনো প্রবলেম গলাক গাই আং আমসক সাইनो খা আনি যে সামনা আং মথাকসিনো বেলাইকে হামবাই মারো যতন বুজিবাই কেন আং খাখাই অতা কাইছে যে তাবুক যে রিজাক দমানি পাটা রিজাক দমানি হাইকো ডিমার্কেশন রিজাক গেবা রিজাক ইয়াকিং দমানি অমক বছর জরতে বছর ফ্যামিলি ন জরতে তাবুক জরতে পাটা রিজাক মিনো আর লিস্ট দং সিনি পাটা রিজাক দङ 280 ফ্যামিলি এপ্রভ পাটা দङ কিন্তু 30% বরকসে জাগাসিনো তাই 70% সিনিয়া গাই থাংনাইকে 80 to 90% বরকসে জাগাসিনিয়া কিন্তু ফাটান বরক ফাইয়ে অপকোপাই খাই দं ফাইকা সঙ্গমनो গসিনা হারমাইয়া যে অতা কাইছে নং সামান দং সাচিংগো বুমিহিম হাইকা ল্যান্ডস্লেড অবর যে তাই কয়জন এক খানিনে কি অজ আমচানি বরক ন তাক খানিনে নি ওয়ানসল অমো যে সিনি আমচাইনি বরক যত নংনানি নাংনাই সিনি সুরু দুমরাকারিক বিসিনি যে জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ দङ যে কুসুং কুসুং জেনারেশন টু জেনারেশন অর দङै दङ গাইতাই কাইছে আং थासिं सानान पक थांगा जे आउट अफ बिसिनि आउट नि बरक आयं दाइमारा ताई अन्यनि फानंखा हासाल नि बरक से 6-7 जन हाय सिनर पाटामानान बागै तिया रङै दंखा केन्द्र जों अमनो एक्सेप्ट खालायनो हारिमाया अमो टोटली जों इलिगेल नि वानसगो अमो पुरा कैंसिल नि जों वानसगो অবন তেই আমচানি বরক বাই নরক তিনি ববা হাই ককসা মুং না হারকা सिनि आमचाइनि बरक बरक जतन रेडी अमनो एक्सेप्ट खालायमाया बस कांगा बबा हाइजा प्रिना हाराय अ एक्सेप्ट नि बागै जदि जों अ जे सिनियो तिनिनि चिकनसा जे प्रेसनि बिसिंथि जों सामो इंया हांगाय तेबा फाइटर स्टेप थानाय एकदम कठोर आन्दोलन थानानै तियार दङ नरक कि अ जागा ताबुक जे আমচানি বরক नि जे बुथुमनाय जे खालायजाक माने हम कुन कासे एनजिओ सिस्टेम का जे आतु लायखा बा अबा हाय আমচানি सिमे जे बुमि अमो कुनु एनजिओ या जों लोकेल जातो सिनि दुमारकारिक सिनि अधिकारनि बागै जों आरो गथुम लायो तिनि